Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District menta ka atmu itrik ubana nailar araja apunrio. Kalalet banya kendu yaki armut ki MLA katau MLA kamau kerwat uba arenekten lingdo tongkar bat u MLA kamau senram uba Olan Singh Sun ban penbor ki bakide banekren AA khamtam baki atre lang hapo ka sorkar MDA ban pen urlong yaki santri ki mat bakaseng kalabu bat dawa ban pentrekam. Ya kakenhun jeng kinong yelam balalet ye kendo yo ba arenekten la yelam do samla plus Borlin Kharjalin u Environment and Cultural Secretary ka KSU Southwest Khasi Hills District haringkat ka jinga senran lang u samla Rutherford Lingdo u General Secretary ka KSU Maukerwat Circle bat kiway de kinong yelam bat ya ka kenhun ba kendo yo ba Olan Singh Sun layalam da usamla Jits Kem Nongsit u General Secretary ka KSU Southwest Khasi Hills District ka KSU Southwest Khasi Hills District ha ka kerwo kala krensyai ba watla kadon ka jing syakem jong kinong yelam ba syakmat jong ka Central Executive Council Henry ki unit bat ke circle na po ka Southwest Khasi Hills District kinyai bodin ba kinong rim jing dawa jong ka seng hadu banda urlong hapo ka jing yelam jong ka KSU CEC na kalian jungi ke KSU Southwest District angkat ka KSU Mokorskal menta ka sini lawan bani kendu yang lokal MLA jungi ba Rinton lungdok tungkat kalau hagap dari kat begitu ki santli kimat di bana kalian kaseng kelabu akmat jong sarkar dan jisang la ekor itu kapsan sini bakade berpenterekam ledo kade klip mark mumtah yui bak sarkar ka klem la ini takadau nak kalian jungi yuan bani kendu yang MLA badan buram jungi ban pensio kemacui bain ra ai kene kasur syaka yung berbahan berpisno berbak sarkar kan kadai ban penterikam berdor yakini ki santli kimat ki banak yang kaseng labu akmat jok sarkar kumban supen kan mau ba kaseng yakini ki santli kimat ka kaseng kabu ka banangkong kalong halor katuka kajing dawa jok kaseng baka sarkar kadai ban scrap no lana ban cancel yak tu ka public hearing ka bala penlong daka Sri Simen limited hangtay ha daistong Esjentia Hills District baar pede bat habder kat bekto bat ban suspend ru yaki UDC SP bat kinong kikam bakmat jong ka MSP CB hangta ka baar kadai habder kat bat kajing pentrekam lanai kata ka implement ya ka maklia Residential Safety and Security Act arjar kadro lanai ka MRSSA kebalai ke bedai habder ke mat kebalai ke bedai ke implement bat ban amen ya ka Meghalaya Identification Registration Safety and Security of Migrant Workers Act arjar atau nota ke besok pede ban resolve ya ka ikikam ya ka rekom tungkam hanikrim bat kebasan kalong ban reform ya ka berkom tungkam lane ya kerkom tungkam apo MPSC ber DSC te ka ai kabangi banekran bot MLA juni hangne mataksi kabangi khamban kolongi halor kitu ki lai kili kimat kiba nakliang juni ko abau MLA juni gerap ban simkia kabanongkong kadai akaba ban penterikam pura ya ke MRSSA arjar kadriu namar kumba nitip ya kane ba ka sarkar waktu sudah merta kendro kala menjur ban penterikam ya kane apo ke jela ka juni ndrei nitip na ka ikadaw hadu muta ka Islam suwa ka tu ka lockdown COVID-19 ka sarkar kala bu entry exit point hang to hari boy ndrei din ka tu ni ba sarkar hadin ka to ka lockdown ne ha ka to ka lockdown sarkar kapun kalai kene ka jaka kum ka jaka bertes ikibriu kibayat kibarung kibami kejalam kaya lagi Jepang COVID-19 but adin kato adu kini si kibamtak sarkar ka klem la UM at basngosi kolong bah kini si kibamtak sarkar yak to gajaka kabala la labu ban check bat ban register kita ginong try lani kibriu kibarung
nabar ka jela jungi sa ka jela ka jungi nong ba mata ka pen kala sa ka ta ka food court nang ka ta ka jaka ban ai ba mi ki ta ki nong wei ki ba once ko ba ne ka jela jungi ni so ban kerpat yu emle jungi bo go ba ban simkia lor ka ne kama pan ni kerpat ni dawar sarkar baka dai ban pentrikam murder hak beder kat berkene amat ka baar pede ka dai kumang ong mene ka dai ketuga pentrikam leban amen ya ketuga nuclear identification registration of migrant workers act arjarato tebdai rekat berkaturu nak yang jok sarkar harus nomor jak pasal wa amen ya ketuan rei jumlah bentuk kadau ka ba ka sarkar hadu mata ka selamat pentrikam berkumba pila yui dang he gini gi tayo ke baldat nak yang kaseng liu banbat iki nong trei ke banawan nabar juga jela ke barung ke bamut banawan trei po ka distrik jungi kaseng kalap ba kitu gi nong trei berjela kisi utang san foto ka banyo ya ketuga ban register ya ketuga ak bat bandrung menteri ke bamon haku kan gejala jungi ting kaseng yui ba kane jingle jong sarkar ke ding bom pat pentrikam ya ketuga amendment ke bakal adap aman ujar arjar kasau yui ba kadai tang ka jeng persyang ban kamai kisah na ketuga ak te kebalai pede kadai kabangi ya kran bat jungi kalong hakder kat bat ka DSC te kumba yui ba nakliang kaseng na ji kendo nak por ki bor ki badai pek lane ya awak belong ki nong treng tu sekretariat la kendo ru ki ya deputy commissioner na po sawas distrik berkelang distrik ki ba kaseng kala ya kendo ban penbor sarkar ba kadai ban reform na ban kala ya kenika sistem marbu kumba kalong mata kami ke DSC kelak dai kata kalap ban kamai kisa jungno marti babun ki rekrutmen ki ba rung hato ki samla ki don ke jengar tatin berkadon ru ke jong ba kadon ke jing tep kam tu berkadon ke jing ka bamsa bangpong ka ba kraw bang tu kada du ba penlong samla tep kam bakim sngor tatin watang ban tep kam ru kilanya ki ong tina kata kadau nak liang jong ka seng nila pentu MLA jungi udah ban simkia ban pensgo sa sarkar kadai ban reform ya ketuga ya ka DSC kenang ba ka nang ni khmat karkom tepkam karkom thungkam kanlong hakabesit ke basai kanlong hakata kumbangi dawa kanlong transparansi